Nemu istri. Lonjok, lonjok. Kalau nggak apa kan cuma sepatu jinjit. Yuk golek tuh. Ini kalau sepatu tak. Jalak warna apa? Jalak warna apa? Iya sing murah-murah ae. Pink. Nabi ya deh. Ya saya metu. Sempet teh. Iku apik. Sip. Kado. Apik iku gendut dek koyo nganu. Ora. Dirapak shopping center. Oke. Alasannya tuku mitok tiba isine ra umum. Apa nih relasa crispy ya enek mini cek makan kopi apa iki. Ya Allah, istri permen iya tuh ya resi pengiriman nih karo kan istri udah cantik katanya. Iku lambi seragam makasih ya Allah engkau menganugerahkan istri yang sangat pintar. Pamit tuku mie instan tiba tuku sembarang barang ya pinter.